Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina wa qudwatina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi wa iktafa bi hudahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun al-kiram, para hadirin dan hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang tak terbatas, nikmat yang tak terhitung jumlahnya, nikmat yang kita tidak mampu menyebutnya satu persatu. Dan salah satu nikmat yang sangat istimewa yang pada hari ini kita rayakan adalah nikmat kemerdekaan. Sehingga dengan kemerdekaan tersebut kita dapat menjalankan ajaran agama kita sebagaimana yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tekanan dari penjajah. Semoga ungkapan-ungkapan puji serta syukur kita serta seluruh bentuk pengorbanan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga akan menjadi bukti di hari kiamat kelak dan menjadi pemberat timbangan kebaikan-kebaikan kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkasi riwatu Purana Bang Bilal tamanamo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimasigi oko Madinah wattuero tapatojo maniha Bilal melok kama isang pajangnya nariampe liman nari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puadai ada malabina makadai ala rislika ya Bilal aja tak peri-peri mbok aja tak peri-peri Bilal aja na tapataka bawa sampajangnya wahai Bilal. Ini peristiwa yang membuat para sahabat tercengang. Napan aja Bilal tojo melok kama isam pajangnya ngerempeli man dari Nabi ta napari podang maka fa innahu sayatla alaikum rajulun min ahlil jannah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa yakhtaru ayya babil jannati sya'ah. Napanna kejadian ini. Lihat turiampena liman Bilal Nabi tak maka da ajan tapataka bawa sampajangnya. Maka rimaga ya Rasulullah ya surah Allah taala aga pasabaranna. Maka Nabi tak nasaba silalona angka pole mero Jibril palattu ipasanna pong Allah taala maka da ajak takama isang pajangnya narik kode panatama tauri pojiku rilalam masigi mak berejama si bawa ini. Ternyata engkau tahu mapatajang. Napan na engkau tahu patajang ini Nabi tak. Ya, biasa di komennya. Ya, kada taja-taja jolo dia piga pakai tok bae. Ya.
Nasabak takama bakam makin dia tiga pakato ba si sorong-sorong itu dengan makato ba. Iya ro tuiro angkani nabita tojo nabita nasaba okoy bolana nabita masam pajasunna riwat utamana masigi maka nabita taja ngijolo angka tau poleku miro angka tau ritajakku napasa-pasang po Allah taala nasabari nang kami ro Jibril bawai papasan na po Allah taala maka ajak lalu takam isam pajangin narikode panatama tau ripojin na po Allah taala tau ripojin na po Allah taala. Oleh dikelangi ini papasangnya maka tahu kaminan napoji Allah Ta'ala. Bukan cuma sampai di situ jamaah sekalian. Nayakia min ahlil jannah rijamin nitamari lala surga pamasena Allah Ta'ala. Depa nari hisab, depa nari timbang amala-amalakna, depa na mate ang kami maniasan nari surga. Bahkan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Puraya dan pengemanan di sini na atas salah nama pura lalu. Tidak sampai di situ, bahkan wa yakhtaru ayya babil jannati sya'ah napilai babanna surga kegemilunat tamai. Dia boleh memilih pintu surga mana saja ingin dia masuki. Fadakhala ar-rajul wa lihyatuhu tantifu min atharil wudu' wa ta'allaqatna alaihi biyadihil yusra. Ya. Purana mona puada nabita ada malakbina angka mana tamatot tamari masigi miti iti mopi wajennikna na tete sandala na pakai 5 abiona. Ya, jadi menenteng sandal itu pakai tangan kiri. Nah itu biasa kota maki Masjidil Haram na tete sandala tak pakai 5 atau tak biasa na tegur ki penjaga maka ada 5 abiota. Nah sebab memang adab menenteng sandal itu dalam tangan kiri. Napa maka Nabi Ta'ala al-ana ya Bilal. Maka datama ni tauri tajangnya, kama ni sampajang Bilal, kama ni Bilal. Falamma kana yaumul ghad. Hadis yang panjang ini. Falamma kana yaumul ghad. Bajanna karrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalata. Peristiwa berulang kembali. Setelah azan dikomandangkan, setiap sahabat salat sunat, Rasulullah salat sunat di rumahnya. Melihat sahabat-sahabatnya sudah berkumpul, beliau pun keluar menuju mihrab agar supaya salat dikomandangkan. Tiba-tiba ketika beliau masuk, Bilal bergegas untuk mengiqamah salat pada waktu itu. Peristiwa pun berulang. Iyam piasiliman nari Nabi tak makada ala risli kaya Bilal. Taja-taja jolok Bilal. Nasaba engka tahu melo tama mak berejama si bawa ide. Iya rotongnya, iya rotawero, kurang pasang-pasang Allah Ta'ala, maka ada aja takama isam pajangnya nareko de panatama iya rotaw ditajan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala, taw rikojin na pong Allah Ta'ala. Maka mo purana na pong nabita narampi ada malabina, tama sila pong ngarani iyo iwan ni ero. Wa fi halatihi sabiqah. Dengan kebiasaan kemarin, bahwa air wudu masih menetes dari badannya, masih menetes dari wajahnya, dari tangannya, dan menenteng sandalnya dengan tangan kirinya. Napa makada Nabi tak al-ana ya Bilal, kama ni sampajangi Bilal. Falamma kana yaumus salis, talung ngasoma koli-koli. Si todo-todong peristiwa. Hari ketiga peristiwa sama berulang kembali peristiwa tersebut. Akhirnya engka sahabatna Nabi tak ritela Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Anak nana gubernurna Mesir maturo. Anaknya Amr bin Al-As. Ritalla Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Ia lapo sahabat. Lapo kalolo. Ya. Na cinrolaiwi nangi lapo tamatoa purana tawe mak berejama. Maka de falam mangqadaina min salatina. Taba'tur rajul hatta wasaltu ila darihi. Purana mau tayo mak berejama. Purana tayo mas sikiri-sikiri. Purana tayo mas sampaja sunna. Witana masula potamata wacin rolay letu bolana. Riwatu letu ku bolana. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka dari fakultu lirrajul. Dewi sengi maka da aga mero laupau. Lari potamata. Nanyakia. Pada nariko makbalina angkari telat tauriah.
Tauriah dalam bahasa Arab koma guru-guru ki balaghah ya. Maka dia am waqa'at baini wa baina abi dhagiyatun fakarihtu an a'uda ila baiti illa ba'da an yarda anni abi. Maka dia mure wadi ka agama beni siwen nyari gidom penni gi ko bolata kota palaba ipale melo ka pa ganna italum penni ya. Nasaba macai-cai ambok ku nama siri kak sat direwa lori bolaku nariko depa namanya pakitan na loria papina binna mak balanya Ibnu Amr bin Al-As maga nasaba melo minissam maka dapakas yang aga je na punila potama toy napan nang katau patajang ina bitta watun nang nyiri kama sampajange nakada nabi tak tajang jolo ang katau lau tajang ya melo nissa maka dapakas yang aga mana napun nai nanya Abu Bakar kota terlambat ikaman na ruko ko yolona baban na masigi napa jo kata cede-cede napa nadapi saf dega gaya sama kada Umar mapatajang dega gaya sama kada Utsman mapatajang manang kaya lapot tamatoy mapatajang namo nabi tak napatajat to ya angka pakasian na makanjala dalam potama na cinrolay ni lawar bolana ternyata letu ibolana makadai fama bitu tilkal layalis salas talung ngaso talung panni ka okko bolana de nang kalau matinro nasaba magai pasabaran na pertama makadai daruhu fiha tanawalna asya'ana wa aqamna salatana wastadafaina duyufana ya wa qadaina layalina nasaba iya robolana bola maka cika lada nanya Abdullah anak Tausogi ya Amr bin Al-As siapa yang tidak mengenal kekayaannya Amr bin Al-As ya saingannya Abdurrahman bin Auf ya sampai-sampai beliau pernah menyumbangkan 800 ekor onta beserta dengan tunggangannya. Ya. Ketika kaum muslimin di Madinah pada waktu itu tertimpa pecaklik. Ya. Iya Abdullah bin Amr bin Al-As dia noleh matimbro kasih ko bola na nasaba. Bola maka cika maka dai oko matoki ro manrewani. Oko matoki ro masampajat tangabani. Oko matoki ro ya siolola nareko engka tau poleta oko matoki ro matinro ya kurang namole lulu-luluki botata onro tapura manre ko niro kasih liu onro cikana nasaba pak darat nih laput tamata pale maka taqadaitu tilka layali salas fama ra'aitu min qiyamihi wala sadaqatihi wala qiraatihi wala siyamihi tafuqu anna. Maka dari Abdullah bin Amr bin Al-As talung ngeso talung panni ka okko bolana narekowitai sampajat tangabaninna narekowitai baca Quranna narekowitai puasana makoto pa narekowitai pasidakana dito na makanjala da dito na kalaki nasang Abdullah bin Amr bin Al-As mata fuku anna makan jami sampajata, makan jami baca kurata, makan jami gami pasti dekata na lapot tamato. Ya. Maka siang ada pak napunai kira-kira. Falamma qadaitu tilkal layali salas qultu lahu ya am ma waqat baini wa baina abi ayyatu dagiyatin illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarriru maqalatahu in fi tilkal ayyam maka da ayam mure nilaw dampang nga ubalik ije tu sere naso de nang kana macai-cai ambok kuloria nya purana ni wang kalinga na bitta pakoli-koling ni adanna talung ngesso si todo-todo maka da angka tau nelo tama mak berejama si bawa idi tau puraya dampang ngemana sinin na atas salan nama pural laloe rijami tama surga pamasina pong Allah Ta'ala na pilay baban na surga kegay minat tamay. Na idi wita tolit tama. Yerwat tuya amure. Narikot tama ki rikama ni sampajangi. Wacin rolay ki nasaba melo ka misangi pakasiyang aga tapunay.
Ternyata lapong amuri aga na pau maka daya buning ra'aita ma ra'ait wa sami'ta ma sami'at wa la utiqu an azida ala dhalika. Maka da enak makita je tu matatta maring kalinga do cilita iya ni te mata iya nang kalinga do cili iya mi tuapun nai de nagaga pakul yangeku pala biwi iya tunangi ni te mata tu iya mi tu kasih masukku suku ni pakuragaku iya mi tuapun nai na de gaga wapun nai langnya ya. Jadi iya Abdullah bin Amr bin As maka la alli qad akhtatu walam yukhti fika Rasulullah. Maka dia nulle kapang ni apale salah pak kita. Ya, arek ginulle kapa salah paring kalinya kak pale komaku itu. Dia pale gaga tapun nai. Ya, dia gaga pakasiwa malak bila mana tapun nai. Majik pale nang kamakorna sanabita. Ya Abdullah bin Amr bin Al-As maka dia taraktur rajul falamma ta'attu anhu istad'ani falamma taqarrabtu minhu anaqani wa qala. Maka dia lau salai la pertama toh nasaba anu leje kapas salala maka ya. Nasale la pertama toh. Maka de palau mabela noli kape merewa. Wahai mariola dana maka dah masuni lawe. Masuni lawe. Iya ni akata ye mero napak guruannya. Ya. Talung ngaso talung pan ni deja nang kana kapat jam mate cakaruk du kinalai taham mato nasaba me kumis sangi pakasian. Ana suruh mulim. Napakoli si HP ngalat kota mata maka ada deje gasa diwapun naina kita kak je tu ya nari ko mangaji kak tangkali ngaje tu de gakas ya pun iya mitu mitai mata nang kali ngadocil ya suku ni pakuragaku iya mitu bawang nanya kia angka nanya kia ayat sange nanya kia walakin ya, laita kabillakin ya maka de arah laita kabillakin ya hati-hati dengan walakin atau akan tetapi ya, nanya kia. Nasabak nanya kia, narekodece pura irampe napa ipacin roy nanya kia, jana mondina tu. Narekoja pura irampe nang kamondina nanya kia ipacin roy nanya kia, berarti dece tu capaan tu. Ya, maka di maka gertak, ya, maka kanja pa, maka watang, ya, maka gadina nanya kia. Nanya kia agak dia nolak beri jama. Ay maka jaya itu diangkat nanya itu mapura lalu itu. Ya. Nanya kia. Nanya kia agak. Akan tetapi wahai anakku, ya, hafidtu fi nafsi salas. Maka diangkat lupa salan nak, ya, angkat lupa salang de nang kalawas sarang. Lupa salang de nang kawas sarang, de ni tai mata, de ni tai rupa tahu. Lupa salang, ya. Lupa salang, wadi jaji nakala pasidaka atau sogi Wat dijaji nakala baca kak tau matan repak di sangena. Wat dijaji nakala sampajang tau mawatangnya. Ya. Wat dijaji nakala sijak kak tau macawe bola na pole rima sigi nanya kia iya rotan luero de nang kawas sarang de nitai mata. Nah, mungkin ini perkara yang kita remehkan sepelehkan tapi ternyata amalan tersebut ya de nang kana tak galah langsung sampai ke langit ketujuh Allah yang menjadi saksinya. Pertama, maka dia pertama toh wala yakhturu fi bali anni uridu an agisha ayya ahadin minal muslimin. Ya. De nang kawapasang mompori lalang ngatiku ini nawa makadamelo kak kalasengi padaku pancaji. Wah, de nangka ya. Emako ko to milo ini kalasiang dega. Kau tahu kalah si pam masih puamu. Tahu melo menilai balik kurang. Ya kau pak balengnya. Denang kalau pasangi mompor langatiku makada. Angkanya atau hacet de makada melo kak kalah sengi pada kuring pancaji. Dena melo. Ya. Dia tidak mau. Nasabak iya kalasi ya. Pura nak bisa liwangi nabi tak kalasi si batau kalasi makada nabi tak. Man ghasya falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasya falaysa minni dengan dua riwayat yang sahih semua. Maka Nabi tak nigi pak dibolai iya rosi pak kalasiye wak disaliwa gini menilino makuto pak akhirat. Tanya umatku. Ya.
Ya ro kalasi. Tolimelo kalasi yang tahu ya. Dengan bangganya maka dah alena mo je transfer alena mo ya, alena mo kiringi ya. Lai pasame di kalangnya nalosia melo melimana. Nah, tapi Anda berniat untuk itu ya. Untuk mengelabui, mengkhianati harta kaum muslimin, padahal maka Nabi tak manzalama shibran minal ar, nigi tau malay waramparan na tau wetanana padan na selang namo si jakami bawang shibran minal ar, namo si jakami ya mapalit pakat tiangi ya siampai palit to 5.000 bang mangaribi pinapalisu puli galungnya pak misi na pasolo ay galung siampai palit maka tengah rewa aga je tolingka ya pungaju Jawa takya Jawa to le salipang misi palit mapacokang ni na palit si pakat tiangi ya na poji palit pakat tiangi ya apa mi bawa ma pondasi masemeng misi palit pakat tiang nak bolangi ya na poji tapi cede sangketa ya anu nasigare maka nabi tak manzala masyibran minal ar nigi tau malay waramparanna padan nari pancaji padan narupa tau namo pakada sijak kami bawa tanana tau enala maka tawakahullahu yaumal qiyamati sab'a aradin ipatan raki pitulino risori monrinna pongalla ta'ala pacalang nasabak purana nala waramparan na tenala tanana te sijakka pikoy na ko si Pak Bolang pikoy na ko si dihito ya bahaya ya jadi orangnya makare de nang kana mumpori lalang atikuna maka da angka niya cede to hamilo kalasi lagi padaku di pancaji ngapa na disaliungi mana sangi kalasi ya curang ya kalasi bagaimana dengan mereka yang mengkhianati bangsa ini mengkhianati negeri ini ya yang dimana kita telah mempercayakan nasib kita kepada mereka menggantungkan harapan kita kepada mereka setelah berdoa kepada Allah ternyata nabalangi sanrisan ya. Mengkhianati negeri sendiri ya. Mengkhianati bangsa sendiri ya. Menggunting dalam lipatan ya. Agasina salah pertama maka dari wala ahsudu manimtannallahu alaihi min khairid dunya denang kalau masih ati lari padaku ripancaji nasabak minri indri idalena pene imanya mapapena dinna tawe pene imanya matoya papena diku abu na engka bali bolaku meli oto dewa kamajapa aja dewa libinsing dewa selebang macin rola bawa mana sampai nyoriku sama kan jak makar iya engka bali bola purang meli oto baru to maco mandre siki konde ya tanah kanjana apa siri ati dene kana manyama papena nina iya pene ngi makanja jama-jaman na te pene minre dale na te manyama maka da mega kamadina na penre mana ngi bali bola na umroh tatta iya aja nomor sidi nasaba siolok bola ka dene kana masiri ati denang kana masiri ati lari padan nari pancaji nasaba nisengi papasan na nabi tak maka da iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqoba. Maka Nabi tak niniri lalu ya sengi sifat siri ati, sirik, dengki, iri, hasad, hasud. Ya, siri ati. Niniri lalu ya nasa Nabi tak nasabak magai, nasabak iya tu siri ati ye, nacapuri de cenge. Kama ta'kulun narul haqoba, padati kenana apiye, iya panapat denari kocapu iya junna suangi. Iya panapat denari kocapu iya junna suangi. Nacapuri. Ya, yallau lisui masih gie. Pusulin re. Capu di es sidakang. Pura pakatannya galungin re kangi Makkah. Iya. Capu. Gara-gara siri ati. Ya, menyamang nyawana tawe. Idi toli. Iya. Min retensi. Iya. Ini siri ati. Niniri siri ati ya. Ya, nasa panditata maka itu siriati maka susah ya tuh. Ya, terlalu kepo. Padahal kepo itu ya menyusahkan. Ya, jangan kepo. Melo mana nisang. Ya, keki meli
siaga linna si sanay poda ko tawe majani papena linna aja tisangi anya menyamangi bawan iya pura te mali kulkas bali bola pak aga pala yang lidi plastik mani kita riwaya na patolana maka dapat tamanga iya nang sa bari banca je sa iwala si baja dia nataka majalis tri iya mali tawe aga wireless menyama tabu kabama ni jendela tak analatu pangaji iya oko kamarae itu tahu siri ati agi na pigo tahu masusah halina iya jadi niri siri ati na sanabita na saba de gaga de cina papulia sengi siri ati na capuri mi de cetak pada tikan nana api iya panapat di nariko capuri ya capuni junaswannya duan napa makadasi lapok tamata wala ajidu fi nafsi ayyata baghiyatin liman zalamani illa afautu anhu ida nariko macaika pura ka macai lori si dia tahu denang kalau pak benimi de lau pak kapat jangi mataku nariko de panapura wak dampengan ya de lau taro-tarong nasabak nariko itaroi pat di atie si poli-poli rangi masolangi masola toki nisangi papasan na pong Allah Ta'ala agaro papasan na makade wal ya'afu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum ya maparengerangi pong Allah Ta'ala makade sini na atakku melo kigawa dampang sini na atas salata melo kigawan lupai jata ya melo kigalau susuyang ya sini na adorakata ya wal ya'fu wal yasfahu ya tak guru ini jolo idi mak dampegang pada tari pancaji mulai dari diri kita belajar memaafkan belajar melupakan kesalahan orang lain belajar mengusap dada kita dan menghapus luka di dalam hati kita demi untuk mendapatkan balasan yang serupa dari Allah maka itu susah saya tak tahu ya toli milo kade puang adam pengesini atas salahku nah lena toli na tarot-tarot tahu ya puang ya susu yang nggak kasih sini na dosa-dosaku puang paci nggak kasih ya paci ngi kak puang pulih di sini na dosa-dosa sini na atas salangi puang sini na adorakangi puang nah ya kia dena le tolin kamu piaro ya kepo nih tolin ngeramu biasa waktu malau mak duta na dena le tarima maka dakung ta anak aku nang kawija-wijan na mak duta wi lo pasangin 500 juta toh deh nah tarong ya ini bahaya. Setelah beliau menyebut 3 sifat tersebut, maka dede nang kana mubari lalang ngati kunia maka damelo kakala sengi pada kuri pancajina. Agapi denang kalau masiri lauri pada rupa tau nasabak menre enre idale nana. Ketiga apa? Denang kalau pak beni wicai kuna delo pak kepat jangi mataku nariku de panapura wak dampeng sini na tau mapuni atas salah lauria. Sorot tudang Abdullah bin Amr bin Al-As maka daya am hadzal ladzi balagat bika ila manzilatil lati la nutiquha maka da amure nya amure iya na jama-jamange namo sampaja de tonule rapi amure iya na jama-jamange namo pasti dak de tonule rapi amure namo baca Quran de tonule rapi amure namo haji namo umur de tonule rapi amala enangi amure sinangi paling natajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinangi pale naripat tajang ya tau malabina pang Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata api tima paci pale melo engkata mak beri jama 3 wasiat ini jamaah sekalian jangan sampai kita abaikan betul kita harus menjaga amal-amal zahir kita seperti salat betul kita jaga amal-amal zahiriyah kita seperti sedekah seperti haji seperti umrah kita, seperti zakat kita, seperti bacaan Al-Quran kita, nayakia, noli pong Allah Ta'ala, makdape elorialena, ipakalap bie, ipakariase eri pong Allah Ta'ala, ipatanri itu dengan naresorimon rinna mati, iya nari itu tau mapun naya ati mapacing. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sininna ataku mapunai ati mapacing ya rewat ni sarekam mangisi runtu rio pada rio na pong Allah Ta'ala si bawa rio na lapong ngata
siruntu irio pada rio sari komang upatama kiri lal surga pamasiku nasa Allah Ta'ala. Sekian atau demikian ya. Capu juga tuh. Masalah. Sekian apa yang sempat kami sampaikannya. Kami minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan kebenaran, membimbing kita untuk senantiasa membersihkan hati kita, adanya peningkatan dari hati al-ammarah kepada hati lawamah, sampai akhirnya semoga Allah tidak memisahkan ruh dan jasad ini sebelum kita mencapai derajat yang ketiga, yaitu hati yang an-nafsul mutmainnah, sehingga kita dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dengan seruan, dengan panggilan mulia yang senantiasa kita ulang-ulangi di ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai hiasan hati kita, hiasan lisan kita, sebagai perangai hidup kita sebagai seorang muslim, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.